kanjalo kube emhlaba njalo ube ngangetintsaba abuvua letsini
ndiyangelela bantwana benkosi enkulu yakuthini nabazalethu. Ngizocela umfundisi uNtombela angifundele umthandazo wesabathi inkosi Moses. Esandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Amen. Now somebody umkhuhlane kwezinye indlela. Izanini yozizwino
nasemazinyaneni eNgwenyama khulele namakhosi nasemakhosi lonke akhona la naseyintoni zalelizwe ngikhulekela ngibonge nempatho engiyitholile kwiNgwenyama angazi ngiphathwe kahle ngihlula na ukubonga ukuthi ngiyabonga ngithini asikazi thina samaNazaretha siphathwe kahle hlele sokuhamba umhlaba asikazi ngikwenze ngamazasha siyo ningathini lutho amazasha awuye umuntu yonke into yokusinduzana sithi asibonge Ngwenyama inkosi ezikhulisa ndaba kahle mbele uyazi umfana nengilosi kulelizwe bengingahambi phansi Ingwenyama ibivuka amaphiko uma ngiphuma bekhona abantu abangibhelezelayo amaphoyisa benimkhulu isozini umuntu usafuluwe uqhawula sandla sendlovukazi qhawulisana somuntu omdala kuyisibusiso mina senginazo isibusiso lokho kwenziwa yenza mina akukandeli noma nami ngoba ngiyiqhenya manje ngisoyibona manje ngikhoda ngibonge amaNazaretha ngoba nani niyangenza ukuthi ngibe umuntu ngiyakhohlwa njalo ukubonga amaphoyisa namasosha ekade mangabe siphuma esilekelela kuyo yonke indlela mangiyothenga nje kade ngiphelezelo into engayazi ngizengathi kuwethe wena ngaphakathi ayengifuna angisikele ingciwana kuba ngibone kuyaphila kule ndawo angisho lapha esontweni lapha ngisho umuzi engiyowakhela ubaba uthi umuzi ngokuthi ngoba khona ukuthi mangabe sifisa ukuthi sivakashele la bahamba ukukhuleka nje abantwana boThixo lapho bethi lapho umuzi esiwuthola amathemba kunawo yazayile indawo kwakuhle lokuphatheka kwethu yabona into yalo yaqala yabona ushebe mayifika endaweni angazi lento le noma yenzeka kumina noma yenzeka kushebe bonke ngibona umhlola mina bona sengiphinda phindekile manje okwenzeka kumina ngoba silapha kwibhoda nje kodwa ke kwasale khona abathi beyiNgwenyama ukubani bazosihlangabeza
njengoba silana bantwana bakaNkulunkulu silethe umkhuleko sizokhulekela izwe lamaswazi ukuthi libe nokuthula ngiyazi njengoba sengifikile la sheba mayifika usengizokubhala incwadi sheba mayifika izwile kuthiwa ekuseni ubaba mkhulu wafika khona la iswazini kuthiwa ukufa mbozo ufa yonke ila ngathiwa lalila eduze yakhe lalila ngasedolobheni lakisi lalinkotha yomlilo ingasekho imvula into abaphendulayo bathi fanele nithethe nami nina engaphesheya nizokwazi ukubona umvula bacathi uyadlala kuphula amafula lina layithela kusho ukuphinde kaningi ukufundisa layithela laphinda layithela ngoba ungaphesheya wasala ngaphesheya ngoba njalo mhlawumbe mayifika ezweni sizobhala incwadi nami ngiyazi njengoba sengifikile la eswazini sekhona okwenzakele bayosala bekhuluma ngabo abazukulu ngoba ukufika kwaShembe khona ngoma ithandwa Nkosi Mswati 179 angidala ukufika kwaShembe kuvela ukukhanya awuyishabelele le ngoma awuyishabelele nafana cha ukamu Thixo uli langa lethu
Roma 16 verse 17. Nazareta ibani munyi
ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokukhubikisa bephambane nesifundiswa enafundiswa sona nina ahlukanane nabo incwadi echaza uhambi nababi uhambi indlela zobumnyama uhambi indlela zobumnyama umphumela wakho nobumnyama fane njalo thina abantu bakho usambe ekhanyeni ngoba umphumela wasekhanyeni ukhanya abantu bayithanda indlela zobumnyama bebona indlela ekhanyeni bayiyeke balalele ubumnyama
ubuse umoya wokuzwana kungabi khona abantu abaphambana nabanye kube umoya wodwa abantu balalele ngonyama ngoba phela indawo yengonyama abantu babuye babedukile abantu babuye ayikho into esula ukuthi abantu babuye bahlale phansi makhona bengaboni khona ukhulume bese kuyabona ukuthi iyosolveka kanjani linga kunokuthi kuqhuma ibhamu uma kuyibhamu kufa abantu ngoba sifikile nasithi umthandazo kaNazaretha sizokhuleka lizwe lalapha esozini ukuthi libe nokuthula uphinde le ndawo elivele liyona ekuqaleni njengoba ngihamba nani maNazaretha ngiyabonga maNazaretha ukungiphelezela ize ngizofika la Zitsini sizobeka lo mkhuleko wethu ukuthi abantu ababe munye indaba yala kuwela kangwane indala bengazi mina ukuthi baba mkhulu kwafika kodwa ngithulile wakwafika kuleliso tule namhlanje ngoba phela isabela ngesifundiswa ngihlalele ihlabelele ngihlalelana njengoba mkhulu yenza lo msebenzi mina bengicabanga ukuthi mhlawumbe kwaqala umkhulu ilanga kodwa izwe namhlanje ungayifundi isabela fanele sisifunde mana zathi isabela uqala phezulu uqala ufike phezulu ugcina indaba yashende namaswazi indala kakhulu kunento edibana nawuvuwe baba mkhulu ela eswazini nabe ngazi ukuthi wewe ubaba mkhulu wakwenza la angisifundi isabelo sonke zazi uyihlale phansi ngisifunde sonke isabelo khona okuningi okuzongidida usizile nje umfundisi wasekuseni wafika baba mkhulu wenza lezo imangaliso wahamba ayohlabela baba mkhulu wafika umkhulu ilanga naye wenza imangaliso ababekhona bayazazi hamba umkhulu ilanga wafika inyanga yezulu yenza nazi wasekufika ubaba uThimo naye wenza uwakhe njengoba sengifike nami ngizokwenza uwakhe amen kodwa hayi ngoba ngenza uwakhe yabona mina ngike kusisikhathi ngimbona umuntu eqhamuka yobishwe ukuthi ngimbona lo muntu kade hamba yobishwe ngazange ngikhulume naye ngimbone esehambela ngenyawo kusuke ngenzanga mina kusuke kwenza lapho engihamba lapho
uThingo namakhosazana kuthiwa wagcina ngo-2009 la bese kuphela isikhathi eside singafikile lo ngizwa umfundisi uDlamini manje ibongoza lakho lo umfundisi ubani Mkonda mabefika lapha ebuhleni mina ngazi umkhonza phela ngathi Mkonda kanti usho kona befika ebuhleni lapha bethi iyakhala ngunyama emaswatini awu senamxosha kanjani senamxoshela imshebe cha bengamxoshile ngunyama bekusalungisa indlela esihamba ngayo kulungiswa nomuzi ukuthi sibe sihlale kahle njengoba sekuzisa yonke into nesikhathi sayo yabona manje sifike nje right in time konke ukubhida kuzoshabalala phela nje ayeba khona uthando ayeleza umoya wokuzwana phakathi kwabantu wayethi baba mongizalayo ungayenzi into komunye umuntu ongafisi yenzeke kuwena wayethi wokwenza nawe uyothanda makwenzeka kuwe into eyona abantu emhlabeni kududana abantu bayithanda kabi indlela enobumnyama kala ngokududana bese indlela abambayo ibe nokumnyama kanti into manje yenza ekhanyeni umphumela wakhona ukukhanya manje yenzele kumnyameni umphumela wakhona ubumnyama ngiyabonga ke bantwana baNkulunkulu ngoba ngingathembi ukuthi ngonificanise khona nibalinga ngaka kulelizwe lamaswazi emva kweminyaka eminingi kusheba wadini ukuzalana nyaka mhlawumbe ithi mayibe 14 kodwa ke yanizange ngisuke nahlala ngoba phela ushembe wafika la ushembe mayifika endaweni ufika afaka isikhonkwane ushembe ungukhanya kuzosala kukhanya ngelizwe Anzange ngisukuke ngomnyaka eminingi kangaka ngoba nanazi ukuthi ushembe sofika isikhathi engikhumbule namuhla inhlanhla ehleli phezu kwenu abantwana bakaNkulunkulu awufunde lapho Philippi
Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza. Ngiyabonga Baba. Ngiyabonga uNkulunkulu ekunikhumbuleni kwami. Benginalo uthando lokuzoba eSwazini. Kodwa indlela yakhona bengakayijwayeli indaba ukuthi i-passport engayijwayele ize yavuleleka i-passport ngaba nayo baba wangenzela i-passport ya-expire ya-expire nayo ya-expire ngingazange ngiyisebenzise. Manje bese kufika isikhathi sokuthi sihambe sisazohamba e-Afrika. Ngoba abantu bafanele bakhuzwe. Bafundise indlela yokuphila. Hayi udloba. Ngoba namhlanje abasezwa. Simele kona emapulpiti la ukuthi sibakhande baze bavume. Angisasho mayinje ngoba sonke nje basinda singamakholwa. Kodwa sengibuzelela ukukholwa enivele ninakho. Kepha phela kuyenzeka-ke umuntu phakathi ekhulwini ukududana labangani hamba imihlangano yasemnyameni engenayo impumelelo. Nina amaNazaretha ngiyacela ukuthi nibe ukhanya phambi kwabantu. Bafundisa abantu ngobuNazaretha. UNazaretha buye yonke into. Ukuphila. Kodwa okukhulu kakhulu ukukhulelela izwi la eSwazini. Ubani libuyele endaweni elaliyo. Ebese abantu beyeka abantu ukuthi izinto bayithathe ngesinqele. Ayingapheli futhi inhlonipho kubantu. Inhlonipho ayihlale ibusa umuntu. Sengiphetha abantwana kaNkulunkulu. Njengoba sesihamba mhlambe ngomsombuluko mhlambe ngolesibili. Ngiyacela kuNkulunkulu ubabamkhulu umkhulelanga uNkulunkulu baba uthi ngona amakhosazana ukuthi babe nani kusalela kuheleza umoya wokuzwana. Nabantu ke bayisabe into embi.
babambelele kukuhle ningakudukiswa thembele uNkulunkulu ngoba uyisiqalo uyisiphetho Inkosi kusengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nane 84 Socela umfundisi Mlungwane abasephumlane asola isabelelo Nkosi Msisi. Amen.